Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil irba'illahi ta'ala ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastumma ila hadrati jami'an kubur minal muslimin dan muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha. Barriya bahriya khususan aba'ana wa ummatina wa ajdadana jadadana wa ustadzana wa masyikhana wa masyikha masyikhina wa liman istama'na bisabih khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan Sayyidi Syekh Bil Hasan Ali Asyadri wa khususan Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya wa khususan Syekhina wa Mursyidina wa Murabbi Ruhina Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Dua bin Yahya Adzalallahu umrahu fi siyam afiyah wa khususan jami' masyayikh Darut Tauhid Al-Hasanah wa khususan sahibi hadzal kitab Fathul Qarib Al-Mujib lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi wa madana bi asrarih wa a'ada alina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lan mena'abu bai'u dzahabi abwa jual beli emas bil fiddati lan perak mutafadilan hale beda ukuran, tegese selisih nabdan kelawan spontan. Wa dzalika niku kaya mangkono bai'u dzahab bil fiddah al-mal'umatu utawi pira-pira makanan. Lain susu arawana apa bai'ul jinsi apa jual beli sejenis minha saking umat ilam tamasilan angin sepadan nabdan kelawan spontan. Wa susu arawana apa bai'ul jinsi apa jual beli sejenis minha saking umat bi ghairi kan liyane jenis mutafadilan hale kacek nabdan lan pun mutafadilan hale kacek nabdan lan kontan. Oleh juzulan orang apa baya'ul gharari apa jual beli barang kang terdapat jadi iki nerangno isa nerangno tentang riba. Wa juzu bai'u dzahabi bil fiddati mutafadilan nabdan. Nah, dari ini diterangno nek jual beli emas, perak karo makanan, yakni sejenis. Contohno emas dinggo tuku emas ora oleh. Perak dinggo tuku perak ya ora oleh. Kecuali nek antara keduanya tersebut sepadan, ukurannya padha, regane padha. Dan secara spontan. Contohnya ora ana pemisah nek apa-apa. Terus lagi wa juzu bai'u dzahabi bil fiddati mutafadilan naqdan. Diperbolehkan seseorang jual beli emas dengan menggunakan perak. Jadi aku tuku emas nganggo perak nek tuku. Tapi iku kudune ukurannya berbeda. Dan kudune seketika itu. Contohnya aku tuku ya langsung tak terima barangnya.
wa dzalika al-maq'umat wa la yajuzu bai'ul jinsi minha bimithlihi illa mutamathilan naqdan. Seperti halnya emas karo perak mau gak oleh sejenis, yaitu panganan juga ya kudu ngono. Jangan panganan sing ape tak jual, ape tak dol rupa beras. Tanggo tuku beras ya ora oleh. Maksudnya berasku tak ijolno beras gak oleh. Kecuali nek sejenis. Maksudnya kok sejenis. Hargane padha, ukurane padha, iku gak apa-apa. Tapi nek ukurannya berbeda, itu dikatakan riba. Kudune piye? Kudune nek aku nggawa beras ijole gak oleh beras, cara ngono jagung ngono saged. Intine ukurane beda tor pada saat itu juga seketika itu ijolan ngono iso wala yajuzu bai'ul ghurr. Faslun ay hadzal faslu fi ahkamil khiyari ing dalam nerangake bab hukum khiyar wal mutabayyani utawi wong sing bertransaksi loro bil khiyari kelawan akad khiyar. Malam yang terfarraqa iku selagine durung pisah sapa mutabayyan. Walau mal iku ta kedue mutabayyan ayyashtarata utawi ento disyaratkan sapa mutabayyan al khiyara ing khiyar ila salah ayyamin marang dalu pira-pira dina. Wa idza wujidalan tatkala temu bil mafi lawan barang sing dijual belikan apa aibun aib falil mustari mongko iku wenang kedue wong sing tuku redu lan balekna barang lima. Saiki fasal nerangno khiyar milih cara. Adapun dua orang sing bertransaksi penjual karo pembeli iku selagi keduanya belum berpisah, maksudnya ijek ning satu lokasi, maka oleh kanggone keduanya mensyaratkan cara mana perjanjian sampai 3 hari. Nah, ketika ditemukan kecacatan maka boleh bagi pembeli untuk mengembalikan. Lah iku nek cara mana nek kesepakatan perjanjian. Oleh juzulan orang-orang apa bai'us samarati apa adal buah-buahan mutlakan hal mutlak illa ba'da butuwi salahnya kecuali yang dalam sause pertelane bagusnya buah. Terus kemudian tidak diperbolehkan menjual buah-buahan secara mutlak kecuali setelah buahnya tampak wis iso dipangan. Cara ana wit sing iso berbuah tapi buah itu urung keluar, cara mana urung syaratnya manen, maka itu tidak diperbolehkan untuk dijual belikan. Terus kemudian mulai juzulan orang-orang apa baik jual beli barang fi kang iku ing dalem riba utawi riba
bijinsi lan jenis ma rotban kelawan teles. Terus tidak diperbolehkan jual beli suatu barang yang di dalamnya tersebut bisa dikatakan riba sejenis. Berarti cara mana? Contoh, wal fala yasihu masalan bin inabin bi inabin. Berarti contoh kayak kurma. Kurma sing basah dijual belikan diijalno karo kurma sing basah iki ya ora oleh. Selagi ono apa jenenge? Selagi ukurannya sama dan seketika itu maka ya ora oleh. Tapi nek sama-sama kurma telese penjual kae pihak A nggawa kurma teles, pihak B yang nggawa kurma teles. Kok ditukarno, diijalno iku selagi ukurannya sama ora apa-apa. Tapi nek ukurannya beda, cara mana kacek setengah on iku dikatakan riba. Illal labana, kecuali susu. Nek susu iki nek kene ora beda. Susu sing cair karo susu sing kental utawa susu murni karo susu kecut iki beda lagi pembahasan. Faslun fi ahkamis salami wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.